nili pharengke mai ke pha labang so alam the than the prang ethe theni nili rada phan isi clarification ason lo nili pachini jining ha aselam the bangla phelo nili la rada kam ke claim mante RTI ke claim labang so alam bang akama bangke nili hang jungjung si ining hang si ke claim labang ke kumani jungjung aphan mane personal life aphan kupine ka tegi pu alam la puson thang tawe la pen sitin officer pen tame nili kupine alang le tum phan ninge che oi pu aprang pen ta thang na tawe la pen non tawe la pen council authority tum phan tame la representative CM bengadang lok EM MSC tum phan tame nili jungjung thang la puson ka chelang selet la puson tawe la pen alang le tum personal life along nili ke dami la puson ta aka alam tawe the non bangke nili dak lahai kaning je bangke information jetu ke long aso alam bang ahok pet alam rada phan kapakla ke than pon aso asistem amukha nili jungjung ining ke apun ke phophe la so hormusi rad phan kachesia asi lada ke rat ta thang da daya wi lake je rat le nili phan ke toy ta kali nili ninghang jungjung besi ke claim la bangke asi la bangke rad phan ta me nili clear ke pilo officer phan na me authority tum phan ta me nili pilo asi la song bong chok che det kaning ye pustame lage jungjung nili mithang sa dai dolo la bangke asi la hello si clar dak clarification lo asi pini ja semet pet pen nili la pherengke mai ke phalam the bangala phelo je nili jungjung kamun thi kama thalam men nili kaning je ji la sila dak bangke kar biang long ra da phan tame ar sik jit pen alang le tum si tame matha pe me mun thi pa me pen la so lam bang ar di dang pidun ji phan sin le chuning ri lo la si alam the bangala phelo non malom kache than sai la solar project la solar project alam aputhak dili aprang ta than iglo nang le turat phanang than iglo lake ke cheng ke alang le tum survey ka kuri ke langkaijan area puthan lo dili klordung area puthan lo lahorijan area puthan lo lasin non het jong nili ka chini alam the abangala phelo je Assam Power Distribution Company Limited mante APDCL pen jitu nili ka chini alam the bangke la phelo alang le tum Karbi Anglong solar project kit degji aphan ke alang le tum pen chisik eglo Karbi Anglong Autonomous Council pen cherapsi la so bang alang tum chisik iglo la si alang le tum nang ke thanu na tengke la phelo je la ke kadung ita chini lo setame record ni long record ke do tengke alang le tum dak long le ke nang ji ke 18,000 bighas lo lake kadung ita chini lo sta record along tala pusi dulo 18,000 bighas la pen ladak total ke 1,000 megawatt 1,000 megawatt pusi alang le tum bangke dak target ka kurilo la pen la so a scheme ma bangke la so scheme ke dengke konat peloma polotang te lake মুখ্যমন্ত্রী সূর্য শক্তি প্রকল্প লাকে লাহেল মুখ্যমন্ত্রী সূর্য শক্তি প্রকল্প পেন্সি সো স্কিম পেন্সি লা বাংকে ke deng iglo la so solar bangke lasi alang litum nili phana konange than kapachinia teng bangke non kidobo hungke la long le 18 bighas sorry 18,000 bighas along le ke KPG ke long ji a process ke claim bom lang pusi nang ke than dun alang le tumpen thang agreement la so putha ke long le bang ke awe lang klar dak pen pusi nang ke than dun process voi lang pusi nang ke than la 18,000 bighas of land in Karbi Anglong district of Assam and the land allotment process is in progress the progress voi lu pusi lang tum nang than lu la ke la son sin nang ke than dun lo la si la so pen abahera anke jitu agreement MOU has been signed between the KCC and APDCL has on that and regarding point la jitu la so bangke la tum non anta la so bangke klar dak pen awelang pusi la tanang pachini dunlo la si la hello la pen a solar project bangke Karbi Anglong longke la so isiwet lang la pen jitu ka survey work is going on la ke initial mane ke cheng along si la so je tu ka survey bangke dolang pusi than lo asi kengset tengela phelo je Karbi Anglong long la APDCL atum মুখ্যমন্ত্রী সূর্য শক্তি প্রকল্প pa scheme deng pen 18,000 bighas along le Karbi Anglong along le lang tum cherai po la pen la bangso long 1,000 megawatt la tum
energy dak nate pipo pusila tu chisik lo la pen la so process bangke non si claim voilang long le ta long pemi melang pusinang than ik lo la pen agreement sa me la tum non si chingwai bomlang pusin ilitum badili phan la dak nang apachidi lo alu pen la si la dak bang rada tum nili ki pudai bang la phelo ja nili ki pudai la phelo la bang so long le 18,000 bighas ke nili jungjung kamun thi pona teng plo tangte lake ke joro lage company van ki people ke jorlo the ke jorlo pure kosolma la tum agreement po the list agreement po agreement plote pene nikan kep inkoi phan pukailu isia generation nikan phokep mane 99 years phansi hoitu lake nili kama thala asonsi hoitu claim thai po lasi la bangke ke jora tenglo lake la penda ka bang ke ilitum la bang solong lege kaluk solo pule ningi dak stame thangta akan kaino avelu la sida compensation alang letum karbelo mas council letum ke la ke compensation interest phansi ki claim ji pusini li ningjeng tum adak dorsing ronghang mla alang li land advisory board settlement long board at chairman la pen land and revenue IM in charge of morsing tiso alang letum bahini si la so kam ke ke claim pon pusini li ningjeng tum la si alang letum bahini ka chepehem phuak kam ke cái đầm tăng ta cái chọc chia xì con luôn cái chọc chia xì con lo tăng thế còn ăn đâu mà là bằng cái four land ha ta packet 3 to 7 ăn cái chọc chia pin luôn là cái chọc din cả về luôn là cái clar dak man ni hay lo là si jong si akoy ke wan ko manet ajir po jirpi jong si ili tu majir po jirpi tim jong si la so ni nge punu po phe je nang li la four lane apot ke widening of four lane national highway number 29 la dake ke chok che awe puyok si kama thado pulo tangte autonomous council pen inquiry pinoi nili paklang nun podak paklang dekte pulote nili phan hada amat kupima adai nang enoi nili jungjung se adai chen po omor sing tisol pen dorsing rongang mle phan tame nili ke koya kamave rat phan ke koya kamave asi alang le tum bahani ka chapem fu akam ke la ke chok che ame thang jungjung ale pansi ke claim chot asi si bihek aso alam nili rat phan than po nili aphang than mamlo la national highway 29 packet 6 along jor left teron rong hala dake isi rat tum ka chera apu khuri asodu la so nang bisar pitha sar pu application ki pi council along omor sing tisolong sa file do hala ta alang li bisar pinanta pi thek thelang lake pi thek thelang pi ai he de pulote la asu ka malam yong sialang li inside the pulote ake thelang ko so si omor sing tisol claim thek po la sialang li bang ke tanong te em la revenue pen bang lang li pan ke terek na ing pusi dili de yeng tu chua phang na ding lo la cm akat tuliram rong hang sara phantan dili la so bang chuniri pachining tu lo ja lang li pan la revenue ar pu pen bang ke pisum nang i athe lang li ke claim isi ta chok che la la itu foreign lok an ke nili peklang thek non ta rat pan si chak lo an lu pen pen nili paklang thek peklang ke de pulo tang te nili phan adai na anoi mota ning yelu la si la 18,000 bighas along leta la si rat karbeng long rat atum bang ke uthot ma tha thu pe metha mo lukson deta phi letum ining ka che oi ke alle velu ake thek kere asong etum hamphang asong na dopik alang letum manta ka chuning lo la so mu bang ma tha thu pe metha ile tum long le ke jor kalima kalang ma la so bang ma tha thu pe me noi ko ansi ka lukson ni mai letum la si ile tum non dak ka tu eta chini lo etum hemprek hangbom hemprek long le palam ave ile tum yosi pena tum master long lok plotang te ba ke wang ger ni ke आज सोचेसी इंडस्ट्री के वांग अलांग इले तुम लो लापेन इले तुम के वांग जिया ओवे तुम इले तुम माखे नन नंग चान बम लो नन चान ओ ए दे लांगसी इनिंग हांगलिंग इले तुम के क्लेम थाप लोंग लोंग ले नंग के काम के आवेलु ला सिले तुम ए पी अलाम ए फ्रांग अलाम कदुक कवे मुंची एट पेन कार बेंगलों तुम काउंसिल सीएम आके हाय तुलिराम रोंग हांग से तमे अलांग li tame la sohor mu aku second thought ma tha thuik tha chi review ik tha je la sohor mu ile tum kaluson the tandu ma be ma la pen rata la sin nili kening ji bangke nili hoy bangke la solong le bangke pi nang nelang non namat ke ili tu matha thunang lang kusin nili ngeng tu la sin la hello solar project ke non kit market do bongke la sin don ketcheng hu jong si ele tum kirok tok do tum de pulote mo bang claim eta pi bangke itum ale velu la sin rat pamta pini pachini lo la si la so solar bangke ili tum ke tu nang kusin nili ning ngeng tu lo kabun chelam nili paklang tum je apor pen apor hut CM tuliram roha khai same ning je ba kar benglo tun mas council tu authority tu tame ning je nili tu
border ke rai je phansi ason ni tu ma scheme a project ke deng lu pu la so bang la si dak project ke deng kel ka solar si wan wek nei polam ave aka break pen ta wan me tela daga bang ke pini jasemet pet tu solar alam aka break lam ne jatani kali la si border ke rai bang ke solar project wan nang pu polam la son lele athe forest department peta SOPD ben sin kan si kuting ko nang li kuting ko 20 crores nang li so paisa dalo latum IB kim along tin si kim warat IB ko adorkar pen hala border ke la si dorkar la 20 crores ke la ke thetan atang kadu asi la ke la so project pen vek le itum border ke rai nei polam ka vi la si la so bang ke thod lo ningi lo la bang long le bang pi long le lang ta pen pi dang ne ili tu matha pa mi si la so bang e klem dang ni